Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Hlavu the Gupta na DJ Gift Magigwani va tlhambukeliwa hi mithotho wa xixevo xa homu kumbexani beef. Ha swi tiva leswaku ku na beef exikarhi ka tiboso ta vona nga Benny Mayengani the president na Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu. Se beef leyiwani yi va tlhambukerile na vona. Naswona eka paseka leyi yaka eka yona hi langute tiprojeke ta vona hi vumbirhi bya vona. Se hi fiki hi vona DJ Gift va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va vekela xiphongo ivi va tsala leswaku Mashobze Village. Leswi le rivaleni leswaku DJ Gift hi post leyiwani va yi kongomisa eka Hlavu the Gupta lowa producer ya xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Tanihi loko Hlavu the Gupta a ri muakatiko wa ka Mashobze. Kasi ku kala DJ Gift a post liyani o va ku tlheriseteni kumbexani ku va a vuyisela endzhaku ka loko Hlavu the Gupta na yena a ta va a fika a n'wi yevula hikuva a vekela post ya yena a ri na Benny Mayengani the president ivi a tsala leswaku ni kombela mi ni sendela tinambara ta luya wo ka a nga hlambi hi decide ku n'wi xavela mpahla maybe a ta nyuka nyana. Se leswi hi swona swi nga endla leswaku DJ Gift na yena a vuya hi post liya ya xiphongo a karhi a bifa kumbexana a karhi a cakanyeta Hlavu the Gupta. Kahle loko hi langutini exikarhi ka tiproducer letiwani tanihiloko hi langutele leswaku eka paseka va ya humesa tiprojeke hi vona nga ku hi swona swi nga ku hlohloteleni ngopfu leswaku beef leyiwani eka nkarhi wa sweswiwani yi kumeka yi pfuka hi matimba. I ndlela hi ku va va promota tiprojeke ta vona leti nga ta huma hi paseka. Ha swi tiva leswaku swi kahle leswaku loko munhu a tiva leswaku u lava ku humesa projeke a pfa a yi promota yi nga se huma leswaku yi kumeka yi va emilon'weni. Se hi ndlela leyi va nga ku endliseni xiswona i matshalatshala ya ku va promota tiprojeke ta vona leti nga ta huma hi paseka kwala ka lembe ra 2025. Xana mi vona ingaku i mani loyi a nga ta hlula eka lembe ra 2025 ke? Mi ta avelana na yena mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Hallelujah. Okay, why Mr. Moboko ya taka teksa swakudya. Ai mzee Moboko yakazi swakudya. Ibidora matimba Yesu Kristo wa Nazareta. Jehova Adonai chikopokopo. Ile swakudya muna matimba hinkwaswo a swi talanga ngopfu muna matimba. Hi tele ku ta boha vanhu lava vanenge. Vanhu lava vo fika xikwembu loko muxaka wa ku fana na lowu la ta sungula. N'wini wa matimba hinkwavo va nga fiki hi nga si heta ku dya. A va fiki na hi hetini ku dya xikwembu xa matimba hinkwawo. A hi ri va nga fiki a va fiki mara a va fiki na hi hete ku dya. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Haya xelela ka xikhongelo. A va nyikiwe mintirho va tirhanyana hi heta ku. A va nyikiwe xitirhwani nyana. Va tirha va kume ntirho wo va tikisela miri loko va heta va badama hi dya hi heta. A va fiki na hi hetile xikwembu. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.